100 Furkan. Бұл жерде туалет, душ немелер жатқан. Бірақ болса жатақхана сайпай жатқан жерлерінде ушу жатақханан аз. Бұйырса бүгін документтер бүтілсе баран. Ертең неме қыламыз, жұмысқа шығамыз. Zaten sevgili şunday kaza dedi. Şansın yok. Azı kutuda telefonu olacak bazı kutu. Telefonu orta İngilizce de eşikte saat. İşte olur. Kıyına ve atmadan sağa çıkan hiç kim yok. Rahat bir iştesin. Tümünde de bu olacak. Dakika 내려서 ayarlarda işte soğuksun yönünde adı kötü ama signal alıyorsun telefon gittiğinde açık böyle zeyn dettiğinde жұмыста biraz tanık koyan aslında doğru götürmeyi çok işte olur güzel. İşte yani modernde hakikaten cırak şiret sakın al güzel bakma oluyor. Ama da çoğu işte ne kıyam yok bu işte ne onda çıkart. Da çıkart. Şimdi hala doktorların afat takar götürdü. O şimdi göre onda çıkart yaratıyor. Yeni bekliyor büyükler. İşte olur. Onda eşke çağır. Robot taksi. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Сиздер көрүп тургандай бул Россиядагы Москванын ичинде эшик чыгарган Мешкомдун эшик чыгарган завод цех. Бул жакта сиздер көрүп тургандай бүт бардык биздин мекендештерди жумушка чакырабыз. 6 күн иштеп 1 күн эс аласыз. Эртең 8ден кечки 8ге чейинки жумуштар. Айлык акы 2400 жазылат сменага. 35 күн иштеп убакыт иштейсиз. Кааласаңыз 45 күн, 60 күн, 90 күн болуп бизде жумуштардын баардыгы убактыбой жумуштар. Антан кимде ким иштенбеген болсо биздин WhatsApp группага телефон аркылуу чыгып жазылып, ошондой эле YouTube каналдан бизди колдоп, лайктан басып, коңгуроо кагып, подписаться кылып, ошол биздин видеобузду бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу мекендештер, ар дайым сиздер менен жакшы иштер бар долбоору стабилдүү, туруктуу жумуштарга чакырат. Жана ошондой эле договор түзүп, регистрация бекер, тамак аш бекер, ошондой эле жатакхана бекер болот. Антан биздин жумуштарга кайрылыңыздар. Сиздер менен жакшы иштер бар долбоору болду.